Volie, gelipie Jehovah ki uke ni fe prapo tsapie, uke lakilie zikriu ki sake, ke tezie kage sasedi po manzun volie, uko ke lidi uke ni fe tsapie po ki sake, Jesu Christa, urageli uzannu, pete ke lucia mo pete ziliwe, uko ke zidi nipu gershonu lelidado, Johan Kiriu, die tepfa keranu hamyedi ngulie. Hamyedi u kepenyofa ke kriu tapie u kesa. U kepenyofa ponyo feliu ke tsepie ke jahanu ke se ubu poginu ke ringuli ke tulazo ke kriesu hau. We u kepenyofa krileta mona potio u kriekelie ginu u ke puma roto la ponyo ke tsesa. 우거 계제디 자리 긴예 계셔 소리 틀리는 바 이거 자리다 바프레담 제 자리쿠 디리기 자리쿠 크리스세디 타타우 무 크리스세디 세라 수하 계제디 계셔 소리 틀어 지수 라비 Gisula nuke nasiamo poke krenu aralilia o anu domu amengu posidi bekrenu puyano ave Jesus Amo
Ke chatseledo. Hego ke krie ke penyofa ke tezia kapien tsesiawe. Hego chado ke li ke tsikim hedi. Nke krie ki depori ungoshi ki depori jashi. Hego nipu sitoli kenza. No ki depori hego krie di. Nyo Jesu Christabu vordi hego ke pumala shekesa. Kruwa murhila ke she. Musidi heko popele ke le ko bunu ka zatamodi ke chache ke ri hauringu ke le ko la mpe jewe he sieze he ke merre po khapi heko tseke se ko la mpe jewe thi ke lu nu zo sheri no ke merre khapi he tseke se ko la mpe jewe che do ni pu he ke hu nu nu humye unye ke tsa u chame je ke tsa humye u zzi ke tsa humye Lep Palikan Zeketa, Shiketa Baliro, Umeje Pupalikan Zeketari Baliro, no Umeje de Uko Kruhisici, no ke Kreke Penyofoketelano, no nke Kresedi, Jado Ukon Nursaci, Nipu Heke Hununu, Homie Shoba, Atakrushezo Sheri, Afavitafulezo Sheri, Jabuzo Sheri. Sur humye he sike mo humye shobali nipu tenu shoketa ki kuriba uchasi le modi yoto keta ki kuriba we nipu no tsike so hosichi no tuke pelio khasichi mu no yoto keta ko bunuri tie nzakeli ki vi umelunu urutsichi ke kriye ke penyofa Heko ke hula heko ke tezia kapien tsia. Temi ke kra ha provis sedi ke hu kruhivor geta hakolari mpe jewe. Ubunu unye de hiche. Deri nliet sevo geta ko nuzo sheri unumadi tselavoli kevi no ko pete ko kruhisiche. Nyepu heko che don madzinu voryawe. Heko ke leke meddo ko zo sheri heko sunu tatsa geta Zero hiko nkele kori si tole kenze keta hiko limited tour. Selano nipu hiko mvajwa leki vi, nike mota leki vi hiko shiketa temiwe. No hiko kruhisi moti o liro nipu. Hiko ke huke rom yetseto livi. Hiko ke kreto li si modeli ke kreto de livi. Sela nipu nke kriye nguke mejenu no hiko chatasa hiko kruhisa. Dison he heko nu pusidi heko bu heko kepelenu dio sasili ke vi hekepelenu su sasili ke vinu no heko kruhisichi nipu che dozo sheri no ngumi jedi heko mi popo ke tsa kruhisidi heko kele ke medo tseke mesasa tseke mezasichi heko mind renew tsisichi munipu heko bu nke tsike vi nke krie nguke meje hausedi honyo ho krohi honyo ho tu ke peliosa honyo ho tu encourage tiketa su tsili ketola no hiko pete ko krohi siche che do hiko pastor visa tori kapien pelesia no poken hesiche popu ketzo bunu nipu hiko me popu ketzo chesa hiko krohisa sidi hiko bu lapa ketzo no zo sheri tse zeya ketzo temie tsili ketola no hiko pete ko krohi siche no heko donu ba ketala ke thezia khapien tsedi Jesu Christa arhakeliuza sedi chayawe amen chedo pesimor ke sho probo basala seko sedi pesisedo ugo work this week make krabade mu this month make kraba ketala seko sedi ugo honyo ho reminds tsledo we September jakere se Tuesday here ugo UBC sales deba mu temego Mary sede bade musla soddu manyago sevolero su visedo ketsu sedi pesisi ya ho mu
September Zakir Sen Heliro ke Bathin Yegi Uko Sales Day Sededo Sala Suyo Sedinyogo Kipusia Seshe September Ker Dien Heliro Ugo Bible Study Ba Musuliro Basedi Putieki Ba Pastor Newbu Ugo Bible Study how Pesike Sunu Nu Sevorje Mu Temi Vorkilego Petego Mekem Maybe seba gets suri leba musala puti hauri leba di vordi Bible study nuri kepe cross j gets a suicide go pesisia September carry die Bible study basedi puti kiba seshe September care pengunu care tata gets ABCC ke sekesa men's brigade huba mo uko ke hunu nuri uko tefuko kropo vodaje musala ke chanuri uko varu krabaje mu men's brigade haulari chabaje ke tsasu sedi pesisia seshe September me fe dien he September me fe dien he ke baker nu bapo ke tso 80 plus kola fellowship po badaje sala ke chanuri uko varakraba uko bu visorhodi vordi ke hu haunuri ke hulie mu honyo hoze ke seke tsakonuri u encourage tseke uni ke liye tsile ke to la ke chanuri uko varakraba je ke tsuri sedi pesisia ho seshe September jamais fait pengun here senior citizens day ba mo han heliro uko senior citizen ko la ke cha special ke cha po tsodo sala senior citizen ko buri pete vorli je ke tsu sedi pesisia uko voketao sanctuary choir concert no temi ke kra ke kruhisa ticket cricket ur bimo dairy donations kori khasa hacham haja konu zo sheri ke kruhisa se she vordi nu thetse konuri vordi mapete nu ke kruhi ke sa ke chanu ke kruhi ke sa haula nu ugo sanctuary choir concert hauri tsepe vi se ke letsle mu hanunu ngu concert nu ngu ke लिए लिरो ला केरे केनिए nye sera die di raka krepengu di kerepo ngulishe la kere kenye nye sera die di raka krepengu di kerepo ngulie hanu pepra wa ketau liro la die nye theta di kre die di sera theta la de die nye theta di kre die di sera theta mu po me viu liro la theta nye me fe die di pisa hetenie se ngulishe lakteta nye me fe die di pisa nye pisa hetenie se ha ngulishe mu khake se cheke se pette kola ke thezie khapie nye kori tsia mu ke thezie khapie ke penyo fori tsia nye ko peje
얘는 메데살린리 해고 보디 메세게 페크롤레 무 게후에 해고라 차게바김 헤디 해고부 코에르누리 게비토츠레 메데살린리 게비토츠레 살라 우케 베노프 페제 무 해고보디 자푸츠게서 스스 제도 세디 하기야 우케 베노프 자푸츠스도야 무 제고 츠스도 거즈 리로 델리기비 살리다누 그게네디 헤데게네 아차탈레 소켈리스도 ni lavo to mere mu poki kru siro te fuga kroto sali uke ni uke kezivi to ko tsakasla ni ko pete peje thorwe chido go Cecilia ke ja ke hidi Maldives se you la chadyo Maldives ro Krista ke pelemie petsia ke tsa seye ko donu ke koto kersuru no ba Maldives me rnao nu Muslim me ke krathosi Krista ke pele me liro tsase Maldives sorkari ri uko seye se kripo zatsa kripo Muslim me di umhosho tsbaya Maldives lenu loke bakwa suponye u ke pele khawadi nan ke krize ta ya shi me homu labaya si sidi Muslim me krtako pesisia Muslim ke momiwe u seye nunuri u howaya sla siye haunu Krista me tsegeze ke miche ke khoto posi ki kruno siye donuri Krista me che bamo shi ke ze siamo Krista me ke pekro ke zeri tsliya mo sla rofaki zade me ke zeri za piesi
Maldives nu Krista mi ko liro India mu Sri Lanka nu vor seyo nu litho sebaya ke sepekra kepele kroto hagor buri kepekro ke tselia mo Islamie jo rese mu Muslim jo se ke ye ya ke tsgo la Islam nu Krista mi tsekata go bu lu rese mu puti pete nu ke mi chinu lubaya Maldives nu reve mi krapiasi sala Krista me petsuko chazu reve me vor nguya ke mo tetsuko nu krayasi Krista me bul hure se ge ze tetsubo de chido go sla ke chanu Maldives la ke chanu chasse pusudi ke ze ke chatsli do poliro Maldives nu Krista me residi u ke penyo fer sho baya ke tsuko la chatyo Kepenofo uko zeba mu uko rego bazo ketsa sili ketola. Kenyu liro president Soli mu pose di sorkari seba ketsuko bu Krista me mu nan ketsa kroko mu meje sili ketola chatyo. Se liro pekredi Krista kepele se japut sugabako kepenofo bu uko yali keto la mu uko bu bunuri Krista Kezie sel husudi mi bu ko ginu nyepu silikatola chatyo chahako chase hako lady Maldives nu si mila ko kezedi ke chatsli ma ke khito nyepu mpeje mo nza tsawe no te tisan she hego ke vi ke sor ka bi ko tsedi ko bu visur hodi lavodi kese ke per ko ke vi poti hola mpeje nyepu hego chedo kezedi Maldives sei hola nke hego meje melwa we nyepu que se hanu nyepu que pele metsa se que silie shiro residi que penofa na shobaya que hari silie nyepu non the no ko bu nyepu ko kelhundu mi chidi lo ba hanu nyepu no nyepu que penofa jehova que digom ho que diu nyepu gom ho que nyepu que ko buri ho sili di nyepu ko buri nyepu ko ho pele que ke hidi no ko tsapa ko sidi ko bu nyepu te fadi ko ke pele sesa taligla no ke pele mi ko ke tsa ko zeshi non te go se chidi nyepu ki chawe nyepu shiro president Solimu pose sorkrai no hatsa ke ba ko lari nyepu chaya non te gobu zeshi nuji khabe ko tsde gobu Krista mi mu nyepu nan ke tsa ko ko zeshi ngume ji saligla nyepu non te urtsa nyepu non te nuji khabe tsa che nyepu shiro pekredi japu tsba ek za ko lari chawe nyepu no maki pori khawali lha nyepu no rogosato nyepu no goseto to asla nyepu gobu ho sidi tep vadi nyepu thasaligla nyepu non te japu ni she non te uze sitoli che nyepu sempele suwe he ko che do ke ne hedi ke zedi nyepu Maldives में से होला चकसन नो है को चरण लगता पहले तू है निपु पते नो निपु मैं दोबो के फ्यूज के लिचलिचे पते को सेम पहले सदी जेसु क्रिस्ता ही को कला लगता सदी छसवे आमेन के छके नियो नु क्रोपो से के zala लियो पोलिरो पाकिस्तान नु जदी ला थेमे के मेजे के बको ला छत्यो के नियो ukizunu ri temi ho vori ni chu krisar dunu uto ukehiro pe vowa ke tsa kraparteje ukbeno fowe rezali ke vi mu kemer ke beno fo ha ke tsa ukbusili ke tola chache siroti do ki hulari chasa partly lavo ke to go tsekeli ko lai ke tije mu tsovo ke to go shiro ba hori dipus ke to associate pastor lari ke chasa se to mego sidi potisela liugide ke to yepu he ko che ke no hedi pas ke stanu zedi ke meje ke ba ko la chala sa we yepu go ki debri ke meje ba che yepu he ko si tsole kan se yepu there no yepu pa te go si pa te go mo yepu sla yepu he go ki chaya yepu non the nous que meje je aussi dit ne peut ko krola se che dit ne peut simple se we ne peut soro e ko shidi che do ke ne hedi Pakistan nu zidila ke meje ko se ne peut mo zno go se we ne peut soro e ki zno ne peut ba hori hi chu me shiro krisar me ne peut ke lu ne peut ke lu pe vo ko wa ne peut ha ko ka pa je ka ha ko si ka ski ne peut
ha kere thor ge zhe ni bu he go sen mo zhen de wo ya ni bu non te ba ti go ni bu bo ni bu ko bu zu shui te me ke bu zu shui ni bu ngin du bi te no ke ni bu ke mer ke ni bu ngo le ge zhe o si li di ni bu fu li ge vi ni bu ngi ji li ge vi ni bu ngi ke mer ba te ko ba zo ge zhe o se di ni bu pe le di li ge to la ni bu non te pi zhe ni chu ni bu shu ba ho ri krista mi re mi shu ni chu mi shi ni bu non te ce pe ko se mo ni bu ro go se ji ni bu bi che we你不说，天天早老人必须那个这个早，你不做法个白天个人必须为你不这，至少我个到白天里不能太，你给苦不一个是把脸包回，你不这边把是visa autorização ni por não ter por causa de porque se o que que não pode ser ni por recusa cheio porque não ni por te jangan lidi ma pose he ko visa lidi tola pray par lidi la ni por não ter já pode ser para te ko cross chedi ma ko pete Jesus se chasue amen che ma ke ngoi ke tiu bali do sla ke ho lo ko khol lo ma che chatsa lo ma che che tani bu bejewe no he ko la mo ko shobet ka be ko tse he ko che ma ke ngo ke tse ti ha no ni bu he ko cross che di ni bu he ko ke ngo ke to pete no ni bu no te jaw ba ke li tse che he ko si di ke ngo ke li ko se di me do ke me no ni bu ke di se pe ja ke li tse che che ni to tse ke se ke to ko se le ni bu shi di he ko reso ho bu ze she mo zun ni li ke se li che di ma ko pete ji se chasu we amen work ba ke kreke hume ko hego poti kivi haungala lidi ani di share thali de go jubilee chda de harkasa hego medical team po pethosa poti go vi phimodi ti chekini ke savo ga ti ki hego ha poi har film di word mo che do go program no laller ka sa health talk si program no se lar ka sori me ke kra ke huki bu no ha ki program he do hla de si di lerli mo ba libi de nuno go bari ba sa se ugo program go bari ugo mhata da de vorja dala ugo convener akache ka suno hego team medical team no danu share thale the hogo ha po ha kya no ke pusan no wo ka do program ya bo ke pusan no bo liro ugo ke sa pori ke ki ba phia de hogo non communicable disease sida je bo sida ko bo ke do bo pati ke do ba se di pusan na how ke di bola ke pu mo so daga siliro ugo lar bat ke ugo do no how ba premo me popo ke ta effects of pheba ding ba pati ke krade siri mode ka sabada ya
하고 뭐 호요 presentation 호요 observer there 인고 visual no no learn again there 하고 하 호요 세계 자선 자 하노 하고 take 트바저 걸리로 인고 non communicable disease NCDC 아무 하게 놈 호요 세계 자서도 thiết ugo India me tiche he survo kada ki zori ugo me pora penolero life expectancy sia po penole tsegi po tiche ki degi bo hili do shi the lesser 1960s tiki Indian me tiche he de pengu he de sorgi hili ato there u health systems kore visa le u cha ukre kore visa phasiza pada theme ri chame me body 2019 tikili ro India me boli ro potiche hethenye average person average Indian ro tiche hethenye gi po hilega do sizano ngo life expectancy ro sada khorwa de ugo se kikri go je kemejo ro ba hore Japanese me no goli ro hika chatho bochde ugo 80 plus hiliba body European countries ko mo Western European countries mo American countries ko lesorongo around 80 ki bo lule sidi ogo mitoma lo dere ogo ri chame me mo chorome me khorje mo 2019 tigi WHO data hoyo ke pusna ogo tiche bono me million hesoro poki sera hesoro mo hesoro poki dogi sera ase muso ogoto haidi lesli ro unagame population death sa tiche bono sa sera ba mo phabo tiche vogada tiche hidde pengu dogi no phabo kekri sera dingo ba zo boli ro thejli ro ogo mi che thoba zo boli ro TB pneumonia mari ketsuku ovadi malaria no go so for the late 90s ki go sa mo HIV no re theme sa ugo le motobadi lavor the last 3 years dono coronavirus parle sa kya dono dori around 6.5 million ki bo sela de sala no sidal lesoro pokhu ovadi seda ga ketsari bas sezo dori go non communicable diseases hago lesomotha around 60 million teacher bono sheraza dono CLSL ro non communicable disease koliro about 71% sheraza ko dono ugo pokhula modadi ugo manage za livi mari menu za livi zo ko bono sherada shiza bas sebaza ngulire WHO ki zadeno ngo teacher bono theme sheraza top 10 getsa puri kekridi ke khotho golesli ro getsa care golesli ro getsa care so dono getsa thenyewa non communicable disease te ugo podi indiano lergo shesa ngotre indiano top 10 no lesli ro communicable disease debalo there kids scenario no mahosli ro ugo out of the top 10 diseases killers 7 are non-communicable disease mo hago dono ngo estimate current estimately ro 41 million ki bo non-communicable disease tiche bono seda ba sile mo hago po habo pottumo badaro pomeno ke pavoro dio pottumo badaga siza fake foge ugo hapottumo thobazo boliro hakazatto hakeklizo ka kraiban he deri hakazattogo pomeno favoliro mukele voliro ugo sada ginori seba hanori main dego pusde khado sada zmukre gaza tegaza mari pori ke kridi sada se no so ke khotho WHO ki da de no poza ngo hauliro this is the smoking gun for death and diseases phapwa metchidi hawlanu theme kemejeba sorholi mabada is reason bobaliro how WHO gorpuza this is the tobacco is the smoking gun sile sile kekri zade kekri segola saliro zuse di theme kemejeba gada hawari main reason bongula le zuse theme sorhomada zo biamo po family no le ro po family pette
这边被开不那个哇，是的差的不同的不同不吃好么大是什么的，不嘛同嘛吃努力，不嘛干努力，他吃谁来的呀？是里罗说啦里罗不没啥的，不给的给那个白的个，不啦给的不是给没些啦的，不太给啦么？是话是这个我 family 不能说所以我 experience 好要把拍着本来，这些给给你里罗我Zoom 实在是里罗我 lifestyle 给你不里罗怕吃没来么个的，还给那里没十八个钟嘞，我贴着。那个面很多人我来是里罗，来接我头我把接着，你路把这个他们个还给吃好个，这马哥不能里罗会查过来把人家的我贴给把给吃给吃我都能把这个里罗不是给谁的么，还个给个我 lifestyle problems 个给喏，我 physical inactivity。physical hat o gem hat ho tsma da chat to ma da shi zge no ka tsaka ka par ba mo hanu hat sa melle ma da le ro themi tso ma da ya themi ka tsa ke vi gor bi tsa ba da hat sa melle ma da ro lo par da she u go melle petsa da ro o bp go o cholesterol go o chini go pa ta go ha go vor ke kheba dri ngula le sa she ta la tho bo le ro au ka tsa u go 판니 거대 파시 거대 파케비리 오도는 바 프레데모 파 in terms of availability 오고 파케비 케 오고 케오 뭐 바데 데리 하멜레 크레다 뭐 키시데리 호 깨츠 하누리 오 responsibility 보 카베 오 찰라케서 오 카베노파 오부 처로바 레가도 시저 버리 카베 오 찰라 서저리 펠레 서다 주어 비모 파케 후버리 액세스 바다샤 every food can become a poison how ugo khutti levi thammo levi meche levi chini levi how u thopor hibuno ubu haidi seliro ola vido ola hairo u health la potudo siza pono selimada she u katsu chawa early di u ribada legivi u poison sabada legivi sikezo bori bazungula limusala ha ke kraisa balo there communicable disease ke khotho sakya re dego pusana ke khotoliro ngo te sekakra toliro ugo heart diseases how bahuri heart failure heart attack mare o melo pori ke kridi ugo heart disease no sekra thogabaliro che kijno le samatha o heart disease la seba number 2 liro stroke la no sera number 2 no ke kra tho botsaba che number seliro kijno le la seliro u phe chorhomagada how pneumonia go TB go puba made there ugo sada go chzla ugo pollution u dono kra thoda zla sizla no u phe mesamada u phe capacity oxygen exchange sa u chsa ya ka ugo comfortably hawa le zo chorhomada de theme ha thodi kemeje seba za mu sira za bathor that's number 4 liro ugo cancer mo a ke kripet pet go ke puke mada there 하고 보고서 뭐하나봐 서로 안 해보고 좀 해디 그거 깨스게 세포도 뭐자 오케 잠마다 저기는 세세 바호리 사다고 주고 세디 우조 세디 서로모가 도가다기는 바세 저거 부서 학기니 오늘은 세바자게 그렇게니사 세계자서나 그거 도노 바호리 하고 오케라기 레토미고리 하고 미케 크라피 사반 해시딜레서 볼리로 오고 mental health disorder 하야 하부스는세 그클라마나 오고 silence 세서 보면 하우 메포레 mental health issue 보발레 시디 케푸 히다모 데레 오고 도노 러스세 오고 도노 하우 common thro바서 뭐 mental health means 오고 체저 perception 볼리로 그냐메 머리 우츠티 뭐마다도 미해 시딜레바야 데레 하고 하우 부바자 하울리로 o stress la o anxiety la sukathago mawada kaza o kelhuno o tisonhe ha thonrisa unile moba kada mo o mezedi supazagi o relationship with their families with their peers with their colleagues so kore pete effects bada za hawli ro hayo bongo donba mo kim hidi awareness utsa pe krasa le mo kim hidi ke khrohi sa vole do shi go bo ko ke der haba ba shiba mo
하고 그제디 하울리로 하고 medical theme wala bi mada hawo me ke khobri hone ho problem understand sa hone ho me ho men no da so ko uji kingudi smile sidi high bite sa zo mada de me pocket sa pocket hono card semenyo le ke pulle se ko issue ke jasse boba se ba hore hinchu khesa ko nga ga ba pe cha de ko shezemie mari unno no utsuno hinchu ke mezo kolam habo 해고는 세대하고 뿌띠하고 그 셀리무 그 부부바서 볼리로 그거도는 drug addiction 하고 크라시 살아 paraje 운는 더 내가 찾아 프라서바서 마니푸르노 kitte버리 aggressively civil society church social administration को के how tackle से दी थाथोस से से उनको 2 years की वो उनको जे प्रोसेस से सिपिराजे बाहुरी उनको चदोकी Kedra heroin no gom hezo abuse sedi overdose di sera shizo go crash severa jadre te waseba za poshikri sedi seba za boliro recreational drug abuse how for the party drugs me go sele da de chidi dobo ovie stimulants ko bo sele de chidi how abuse sa sedi parje mo parwade musa sabada de che how chiri ngo muzo go yo potti go yo tip of the iceberg shiba za me de cordi potti go yo ngoma zo losla 오늘은 세바자 해주고 뭐 하고 하고 배터게서 주빌리다는 하고 메디컬 팀 고자는 하고 하디 하고 버커스디 하고 하버리 티모티츠 리모리시 모델 메츠버리 게 부디시 바로 해서티 버리 세제시디 하고 슬라노 게 부사 시르시로 응고 소도 모디 논해 응고 세일스 데바다 저는 하고 하케사 버리 칠리간저들 하고 응고 계절리시로 견논해 응고 프로그램 버리츠리디 응고 메테케세 머리 마카 크라츠리간저들 응고 non communicable disease 하고 봐봐 계절이 스크리닝 시저 프로그램 버리츠리도게 시디 하고 계절이 헐레모시디 하고 견논해 하고 메롬 하제디 마카레도 하고 프리사 인컴 다데 하고 마버리 제너레이션 하다들이 o member nuri o ke humi vodi meri wa zogori mari ke krime hori vodi umhon nabaro hogo ba hori uve body mass index ko screen sa weight ko proportion ko puto am sizo ko check sa chini me hok na me pe vodi mohole ke bi khasa se bp siza common thoba jogo mo practical thojogo hogo sizogo bo ke sadi chasaka do har thamonslano ungo keno do 대답고 하제 마크라시 봐도 깨끗하게 오야 클레다면 레디 하고 기 분들이 레디 마켓 쇼게 메 하고 패실리티스 거리 어베일스 린데 아소 하고 메디컬 팀 주빌리 자노 하고 배터게서 거자노 소 캐패시티 사모니 고 배테고 인바이트 리츠사호 냐페제 Poti kivi haungu kelila kepenafa se mu program ke chukuri peziwe atse do catholic nu professor ke zasha ke toliro ugo die ke pu pastor visa to lesson ze ke khedi personata pula ke se jo thuthe shuru pula ke se jo thuthe shuru kusaku a pe cheliro polha krebodi hethenyo thata nuba kagasha de kejato siro nebu vo pevilieto kaja kijunu chozele ketola jehovah abu pienie petashnu di de kagasha tejo mu chatha kagasha ko hago niemu ninono siu netsuno mu pojoko mu dekhagesh pette ne keluche zedi Jehovah ne ke panof pritole ke tola mu ne bu hichale ke tola sla hare Israel hernology this ko chozeto menology Jehovah ne ke ponoko ke panofe
Niki pragasha toi mitunuza mu mefiza ke kru ki ju nu nevo hulito mu kropilito. Herneliji hare Israel. Jehovah uko kapanofa Jehovah pozo. Munoe melu petese nofa petese mun ke ko petese Jehovah nke penofa krito. Atien ki dekha gashego bien melunu todo. No mpeche se no petado. Muno nkinu bari suri chanutori jesuri musieri sako zeputo zodo. No ezasi sheketo la sukopie nziegi kefdo musukopie mhine donu dikier so chido no suko tupie kika chogo ri mu nchare kori chido dizek mola ukiri nukeche siro Jehovah nke penofe Mpono, Abraham, Isaac, Mu Jacob, Zato di Resegesha, Kijunu, Nzevorsha, Noe Shigemo, Nakaja, Kevi, Bagaja, Nie Shigemo, Ha Doniva Chipie, Sufagaba, Kiko, Noe Tekemo, Zuku, Noe Pelhushikemo, Le, Mu Olive, Ze, Sidi, Noeche beveletse, Jehovah, Egypt nunu, Gedegeche kiu nunu, Nze parkeshu, Erkramotamo leketola, Menolichi. No Jehovah nkepenofe, Prido, Poliechedo, Mu pozar bi ser sedo, No terhoke kri, Ne ke nimhu kebatemye, Hoko Simezililho, ke Krilamona ne dono ke ba Jehovah, ne ke panafa poro ke nipozo. Jehovah nke panafa nuyu ngi serta di pobu ki ju ziginu pekawa risimomu. Ne Jehovah ne ke panafa ke dolilho, ne masanu po ke doke chitoi. Ne Jehovah ne ke penofa dikhagashiko pojapu digo mu tejoko ne pechsedi zemoroso ne Jehovah mhingu ki mejamu viyogachu shilimoroso Jehovah ne ponoko ki ersedi khagasha kijeke viunu leledi pevelie mu ne vizo voli getola Mu Jehovah pragasha he nengume pette huato. Sirothesie noesie. Jehovah uko kepenofa inki dikhagasha japuko tejoko mu kepetha diko chagedibuga idi kesoro. Noesie noki he Egypt nu Pharaoh decheto ru Jehovah pozike ko sekejep Popie, Egypt nunu he chaprale, mu Jehovah hem hingu kinu, Egypt gi, Pharaoh mu pokinu me petegi, zasi ke marriage, mu ungum hatogo, siu ke pecha ke rese, she pekisha. Sidi pues nu uze parle, uze vodi, uponogo ki, erseke ki ju pie, utzutodi. Mu Jehovah ubu tejo hako petesho zenu dikhagasha su Jehovah uko kepenopfa prile po petenu uzevila poetie kemhe uperi sabalegetola mu we menodi Jehovah uko kepenopfa hozunu dikhagasha hau po uki dikhagasha ko cho zeliro su pie u metho chido si
给本副部长比赛波的 progression 给处理完成了。这个部第有些个当我这个，一九个的这个这个叫 program item 需要哈不把个嘞这里头，就我 take care 好哈，我个给胡啦，给 crew take care 这把个这那个属是是 prepare 到的，木是啦这多 child dedication 哈头哈些哩不讲你，就是我个节目这个呢 Dr. Asaki 呢摩个说车不是好几咋，是个是一个不是的。하고 베테버 테크르 우제게 케반히 에고 패밀리 만두제디 게 케베비 세반히 게자 수사 벨레웨 무 지디누는 저고스세 게 부게슬라 우고 티무리 베제 무 튜즈딘히 워 펠레제 워디 우고 니고 메오스제 게자 아티와 게디누리 수사 비세 게자시야 워게즈 산델리로 패밀리 산데다dio 살라우고 운윤요고 산데스쿠누 보다미체 Deri Sunday School nu vogamo minyo gatsa kesargo nyenye krnyo zedi vordi ke ukinu lerdi ke zeni pur shogido su seledi kikru ke ubu shiri su do zasabadi vordi je u kikru ke zedi ke ze vor ke shoti su kosa pabagile tsadowe sala su lyo vor ke zu Sunday mo jesen ke pugasa kim hedi su shu Sunday liro go senior citizen Sunday idi diobago mato shikeza chidi que se ve bajo su pise que colasje je ji de ugo je do mi se que ro se dedique ce que dio ba musla ugo krenyo go bu go ze korle dio go akya nu que ze ugo la chale chagele ce de we ugo mi se go liro ni ze no kate avono mu me go sili unyenyo ve me se si yose tu sino mu pote yose unye nyove se she pasile dio zoom 대장군요 무게 토셀레 zoom 운예 뇨 이거 하게 코르펠레 다모 부티 하이게즈 바오시리 기 크루 산데 티호누 우고 게히로 하고 하 미세고 데디게이츠리 도게즈 호하리 부짜니 그리고니에 게즈 수스 레바웨 모녀고 기 크루 세고 제디 게 운니바게즈 Nieki cruzedi ke huri hiniwe ke se niego ki cruzego ki pusia nieguri lebadio mu nikronyo ke huburi lepreya unyonyo ke penyofa kapi utsge sam ha progeze ugo susle sussi musu sigeze lago hato haigeze ha ri miye krigoze ugo sus leya kepele miliro ugo kiriki to sere se pengu nu mugelie jacobe isau buketsodi uniwor ke segetsgi teze petsedi pulelo de deri isau we jacob ketso kesa punyunyogo bushimezi ge tugu mudi hako ha shukruboda idi buketso gesegi jacobe isau ki 하고하 안윤요레 개penyofa khapia aketsa teja anyunyukole idi pu 개penyofa kinuvorgetsa teja kirikito serese pengu kirinu puga krode kirikito serese pengu kirikito to hidia ta tepfunu shiri ugo joseph pupu jacob ki punyonyogo se 개penyofa kinu ke vorm hapro idi punyonye se pupu ki sidi puga singule ke tolese ke we nu shiri ke penyo fa teja unyonyo se ke penyo fa teja I divorce ogo cheli pibudi me fe tenye se nuri nguli ge ze unyonyo ha ke penyo fa kapi utze ge se ha pro nyo vesiu ke penyo fa kinu ge vor ha pro zakra ige ze nguli die ogo se CD niego su se CD nyonyo kapi ge penyo fe nyo ni ze ge se ho bom ha pro ge ze su se lady share holiday 자게 니올리로 기타 쓰게 담 혼자
우뉴뉴 세 share 게 저 하하 그 돌레스누 호비세 니 그녀 벨레게서 제기누 불라게서 소루누 프레스데 보시리 verse 디에무 테니에 도누 프레슬리로 하오함 니 그녀 자 소르카리 자모 레스키누 게 바타미에 자조모 산데스쿠 게 바타미에 primarily ugo jari zomo unyonyo unyo zenyumie sukosa jarimo unyonyo seshir ketio tahita rogetsa ha bu mikronyo mipunyo ni jonyo mori mikronyo getsa taunu ka bamie ja getsa nyegoburi leka sasana je do ke zedi mikronyo getsa peteburi susa le ke sasana yawe sala responsibility 저 부기자 세모르게쇼 responsibility 차타 responsibility 수 물로 부기자 차타 responsibility 수비에 미 그녀 츠스웨 무수누 미 본요 타우누 바리로 미 본요게 츠미에 우자우메세우 미 예고바 게톨레스누 수스 누베비셀웨 살라 게페뇨 부기누 게vorm 하프로게 저고 수스시 무 하프로하고 하 게페뇨프 가게서 하고 하세 share 게페뇨프 크리프누스 라게저 미 크뇨메세 무체도니고 기쿠 세고 메세게저 제도수스 recognize디 우고 게차 서드웨이 무 게페뇨프 부 자비에 니고 기쿠누 스스길레슬레 게페뇨프 부 자비에 니고 뉴뇨 하고 하 오기 스스길레슬레 게페뇨프 비에 우고 게셀라비에 우고 메잘라비에 che penyofa che dinu salale morsho biwe che chatslido digiga ba hego che krie che masa ni pu jehova no jithie te kro nu hego bu te kro sedi ki kru la tenun di mfulige vi nrashulige vi nunalu hause che pulige vi ju shiro 제도 해고 측에서 해뉴뇨 하고 하시리 칼라비에 인슬라리기비 파토호하 부티호비 해고 츠라가슬라 베지아웨 해고 니푸 시가모 부리세케푸 바모 데제도 러디 게제 기크루세 하고 누노 게히로세비 해고 측에서 하고 카비 인슬라디오게 즈티호누 메츠시리 기크루푸푸게 츠시리 라보디 예쁜 켈렌 하르 스코스 레케 살아야웨 하고함 하프로 노카게스 하프로웨 기누게 워 테자웨 예쁜 조바 뇨브시우 노 자크라게스 디누 부세 예쁜 조바 하프로 하고 기누 워게스 해고 제도 해고 미비에 무디 해고 너쇼야 해고 자체웨 쇼니부 이거 르크라케 살아글리게미 게히로 카피 히츠세야게 츠하고하 헤고부 니부 메잘라피에 츠라글리 노수시 우키누메리아 무니부 조바우 테키에 세셰게 츠 푸기자 세모르게쇼 누시리 로푸기자 세모르게쇼 스스시리 노마토수스피에 니크뇨게 츠미 벨레스데 니부 헤고제 도수스 르크라케 살아야웨 살라니 부조바 노 자비세 우고 미크뇨츠디 share 같아 우고 하기야 같아고 아보노 무메고 실레우니에 루시노 무 보테 우니에 대정문요 무게 토셀리에 우니에 즈베 크리스길레 쓰리제 논 하시비에 우고 츠스제 우고 크프리우비에 우고 멜루누 스스제 은케니우비에 우고 케니츠스제 니부 조바 모아이디니 부조바 우고 기크루 츠세 share 게즈 오누 노 우고 gem하게즈 우고 예즈게즈 니부 시게즈리 닐리비 스고스페 띠누 니부 노 우고 크리스글리에 츠데제 디차야웨 티에니부 게히로하고 하 비에게즈 우고 부수스 시투디 크르게 프리누누 니부 조바 게히로하고 하 메자슬리게디오 노 도요보비 우고 도요보라 카비 우고 츠게서 테자하고 하 우고부 메잘라 세시르슬리게디오라 자누누 테푸디 니부
너 우고 크로히스길에 쓰리지 우고 우테프리고 세시르스길에 쓰리지 우고 지게즈 베테노 니부 너고 제티 워스길에 쓰리 우고 겜하게즈 베테노 니부 너 테누 게르 수스비에 우고 즈스길에 쓰리지 무티에 부 조호바 바후시리 우고 기크루츠 쓰리 니부뇨 쓰게즈 우고 미세고 니부 노고부 로프키자 차타카비에고 기크루츠 스모르케쇼 no responsibility 수스비세 우고 즈스데루 우고 부수누 크레메르디 테누르 뇨디 니부 노고 벨레게섬 하토케자 게미 예수 기크루츠 무니부 우고 뉴뉴고 보 뇨츠디 오니부 조바 우고 뉴뉴고 차타빈게 디누슬리에 타케게 위타비오 뉴뉴고 길리에 우고 느프뉴고 부시리 우고 라누누 니부 조바 테푸겔리에 크루크레겔리에 문테자프겔리에 쓰리지 니부 노자비세 니제노 메세시 무 파실레토 우고 츠슬리에 뇨하고 여하니 부 조바 비에 누군 히쭈누누 니부고 부 오니부 노고 고스디 고부 부투츠 시르게토 츠 부키츠 서로시리 비고 츠슬리에 시로시리 니부 조바 고부 우크르뇨 크리에 우크르뇨 디제 기크루누글라 니부 조바 기크루부 테장울리에 지우시로시리 케펠레미뇨뇨 크르게 프리메뇨뇨 츠디 니부 시 테미케 비 테뉴케 비츠레게도라 니부 노자비고 츠지 제도 니부 우고 하이디 기즈 켈후누 니부 마케 크리게즈 세즈 보게죠 기즈 호누 펜뉴 월리가 다케미 하이디 니부 케레케 르페테 세즈 보디오 니부 노스코스 페테누 우고 야 우고 고세 셔케레 츠리지 세데게즈 하누 니부 조호바 예 우고 카피 츠라스야웨 니부 조호바 예게즈라 제도 니부 조호바 셀라 월디 니부 츠라스제 오 니부 논투 야스 논투르 고슬레 오니부 구부시디 셔디 오니부 인자푸케 비미에 츠펠리게도 노 크로스제 우고 기누 테자 니부 크르게즈 오수스 베르비에 우고 기크루누이스슬레 우고 기누 테자수 서리페 그룹에 니부 케후 크리스타케후 호누리 스스겔리에 츠리제 미키 테데보 니부 조호바 우켈후누 우고켈후누 하이디 피츠 셔게 츠누 미키 테데보 제케 세두시 니부 조호바 노스코스 스코스는 누슈리 우고부 테장울리지 우크르뇨고 기누 우시제 즈리기누 우키츠기 누미기누 니부 시존뇨미기누 우고부 테작 무길에 쓰지 우고부 테작에 품에 쓰셔 크게 품에 쓰셔길에 쓰지 제도니 부조바 바토호하 비에 벨레스 무고게 히로세고 비에 벨레스디 예수 그리스도 아kal라게 리오존우 차사웨 아멘 슬라게 지금 헤디 지디고 게 후존우 하야 비고 쓰길에 예수 쓰리도웨 이제 Penafat dino lekada modza ketezeti bo selalido ugo dubada sekeje vogada ki nigo homier kepu gesar kraba meche ugo siling no tier ge zaput tibo no melera di siling pete utseka sala mor sho kada tibo zeke se mosa sia dioba se ugo haidi kechen hazadi ki huvorje mom hathogo ke penafat peziri tsekre pataje chiri tsekado balo deri chiri tsi zomolo de ke thogo chile de mo how tiu no Kekrimori Chris Hargo Vordi Saturday Sunday mechi advanced preparation vor he was staff ko krohisi vor gazo gola ugo pezit thor gazo su hapusi ami ko bo meri request de diobat bavodo sedie vordi Sunday ja hidi meri gesa sulano ugo Sunday do jugo slali di ke pe ko voli we mu nduzo shri he go haki anu staff ko mu mi ponyo go bo je Chris Hargo mi ko bo idi he go haki anu social work po itsla mu ndu jatte meri ge so atsumo sunuri vor ke ko he ke sa pette go pezit thor ho ge so hari pulasiya
nie Krista kredi mu ke hu kredi vor ni tin za kre mari ke kroi ke su ha pumare thowe mu ni pu bu ja bi pette chu no di su ha se ni ki pulasia ugo poti kris se ga za mu poti res se ga za ko bonu luba ke kri mori ke pelle Krista ke pelle ha Krista mi ke pelle Christian faith ha petu ga za ha attack sa ga za ti bonu ba pori ke kri ga za no Christian faith ha Krista mi ke pelle ha attack sa ba per he ba poliro physical persecution musuli ro violence ha sedi Christian mi ga za mu ki hu ga za ha pesse ga za mori tesiko bono Christian mi uki Europe vogo wa si ga za Christian persecution ko se ga ba ga za si ba jitiu nu India li ro Christian persecution mo hosli ro top 10 nu ba sasi ke kri wala li ro ideological attack on Christian ideals mo holi ro secular ideals liberal ideas ha ko ha mori scientific methods ha ko ha celery Krista mi ke pelle ya ga za jo ha ko ha pechu ga za ha ko ha kren ga za si ga za ti bon ri ba ke kri wala li ro siye ko bonu government se ga ba go e Krista mi ngu met ga za kata ha ko e political schemes ko celery Christian minorities ko pesse ga za nekete ga za si ga ri ba sala political attack ha haring ba siye common se ga zo boliro technology entertainment arts media ha ko ha sedi anti Christian elements ha ko ha promote se ga za mo ha boliro west nu ha ngu pekra ba hanyam hara ha ko ha mori entertainment ha ko ha sedi kepele mi ve ga za Krista mi ve ga za ko ha se ki youth se ga za se ke met za ga za mo ha ko ha krin ga za hai ga zo ring ba we mo ha ko ha zeri tiem ha bo ke shori that thochdi lerdi Krista mi ke peleze ke perhe ke ba oli ro lerdi Christian family how ha attack se ga ba su hangu ba the devil is trying hard to attack the Christian home or the Christian family ki je petenu ke pele mi ki kru ge zo ha ke perhe ha je ke seba zo satane lerdi ki menu ni donu ke perro ge zo ha bi ke thatsu so do di ta to che ga ba maker 민유뇨 도누 relationship 비게 타쳐서 도디 터쳐가 봐 시에제즈리에 도누 게 버로가 자와 비게 타쳐봐 도디 터쳐가 봐 소하 우고 무바서 뭐게 크리모리 지티우누 사탄네 환냠하라 하고 하세디 보히게 크리게즈는 러디 운뇨뇨 히쭈발로즈누 우켈레 비게 크와 도디 도피게 크리게즈 러디 히쭈뇨미기 링우가 봐 ugo less more so salanu Bible pastor mo scholar me bo Mark Hitchcock ke boy puga this is no accident Satan's attack on marriages and family is real and relentless so right and that is why when you get married that is when the war begins you see satane sit tudi murmuri kepele ki kugo perhewa salanu ki yatsale chenu poe ter hawa seddes bade you see Salano Billy Graham dimi sekazobaya. When the family is destroyed, society eventually disintegrates. Ki kru pek kakawanunu siyuri early di pekawaya. Mu satane hawa pumingu ke rap thowe salapoe tet thochabazo. Mu society nuri hawa ngubazo uki kunuri hawa ngubazo. Sala satane Krista kepele ke pekawa gatwe Krista kepele ki kru hawa bika thatchawa dodi tet thochabazo. Moye we ha silidi utter sele morso ke tso morso ke boli ro ke showe kim he ga chakro bununu u Krista ke pele ki ku pekawa dodi thochbaga what are some ways in which the devil is trying to destroy the Christian family how ha cha ke kra ke puli ge bi bazo deri a ado jaga bagi Christian magazine bunu African me pastor theologian me boy thu ga sabo arts se musu se ka jasana ba ugo world Christianity mo hosliro African me theologian mo African Christian thinking how hari hago hai khoseba mo ugo African me theologians hago hari le thomi hago hari me yeseba
mu African mi pastor mi bo chopo mwanza ka bo First Baptist Church Riverside Zambia nu pastor che ka mi bo se sie Central African Baptist University nu poe ke pa thatche ka faculty mi poe leso bo thu ka nu poe pu ka cha di nu satane ke pele ki ku et texe ka ba per hi ka ba poliro absent parents isi kinu lu pet saba ga da mi kronyo bo kinu liro entertainment addiction entertainment dia chaba kada how ki group te upwa de si se seuliro the failure of men and pastors and fathers mi ponyo ujat choli mogaja how ha se diuliro disregarding the church kepele ku hu lekemet zagaja seket logada how ha pusha poe ha go ha po context nu tu pe krasa de vor ugo nagame context rize ki tu bazo gaja su halle o context nu zori kinul hupet sabagada mikrnyogo sasie entertainment die chabagada pichen nichu mi ponyo ke krazo shi uja tsutsoli mo bagaja uthu ginri hawanguba mu ke pele ke hu church hawa leke met zagara mo hawala nu ke pele ki kruwe ke zedi hale ke sasamor shogaza u hetsala mo samor shogaza tibowe mo family month haunu ki kru hawa pe medi ke pele ki kru pe medi makro ke zasan zaba di ke zaga bage atwa le pe se ke zri tse ke kla mo na ke kanu chinu u se de tse ga za hawa ri utho gingu ba mi ponyo tse ga za mi kr tse ga za mi nu fu no tse ga za haunu ma ke kanu chinu do tse ga za su hat saba we islam ha ke kanu atwa le pe ke zri tse deri ma bole la ke li usa ke pno fa die se u ki pu ga su ha pu da ba zo mo ha su ha se ke za da ba zo ga za su ha le di atho achekete falale ke penyo fe po pelea ga ja themi go bu kim he ga jo bo nunu ki kru cha tha mu mudze ki kru mudze tsumo shu ji ga zo u go bible no mo hosli ro passage ke kranguli do de vor che do praga su ha art se ga bala no che do ke zedi pula ga shu zo suru po nunu me fe pengu ha do kinu mo hoson de chapter petiu mo da do de po nu te fa ki mo pe kra do pula ka zo suru po nu te fa gi mo pe kata do pula ka zo le sa hawali ro mo sai thu so ugo peteri siba ke ka sa te poi thu so mo thela chapter ro joshua thu ga so ha pele ya mo sali ro egypt mi go e raihanu wilderness nu ti chi hidie ta to da mo hawa ti chi hidie po thela gi vodi promise lenunu ke pano fe se Israel mi go to di pu ka sha mi thunu ze mo me fi ze kru ga za ki zu the promised land how ha chota do ga bat tigi mo sae le sa how ha thula bi Israel mi go bu ke pano fe jo kha ka sa go ha le ka sala ga sa mo le ka sa sa mo sho ga zun nu no how ha se di thu sha sala Deuteronomy po chawli ro Greek word Deuteronomion ga zo hunu parba mo hawli ro second law mori repeated law ka nu le livi musuli ro pula ka shejo ka su nu parba ke pano fa sainai ki jutunu to ka pra les da nu lia o jo se di mo sa tsa mu Israel mi go tsa musu pu ka sala ka sa ka su ha pu wa de Deuteronomy mo salanu o go pula ka shejo les sa ha mo hosli ro hai ge tsa ti bonu mo hai ge tsa ke le se di Mosai took a swale livi. Chapter Suru verse Punun Tefagi Mohosli ro. Let's petu central thimu. Pochaye ke me to ke pugasha. Chapter how numuli do ugo. Mohanu moho ke siki pot thimu mohosli ro. Kim hedi ke pelemie Israel mi ko. Ke penyo fe ke dali ke da hami timia go. Kim hedi the ke hunu ke peno fe diu se dil huliviga ke ke lesu ha se. Puga ba so hanguli do mu mo sai tu ga sha mu ke pano fe podinu puga sha ke pano fa khile morsho poti pe tenu ke pano fa die so bu u kelenu tu morsho so sie ke pano fa kha ka sha di ha ko se u nyo pe tha morsho mu hawa se di u cha tha se di ke kruel hu morsho ga za ha ko hanguli we ke pusan ga za chakiri uli ro verse ponunu se ha ki mo peris na ba Mohonu, uke penyo fe dia kagashogo po chau mu puke me vi suhapusha. A godly family knows the benefits
of keeping God's commands. Kepen of a kriya gaza ki kruwe. Kepen of a kakasho pachao mu poke me vi hagoha siya hagoha kipuya hagoha leya. Verse ponunu seking uli gaza sironi buvo pe vili tio gaza ki zunu. Che zege dola Jehovah abu pie ni patasunu di kakasha. Te jomu chata kakasho go hako. Nye mu nye nyonyo ziu nye zunyobu po jogo mu po di kakasha pete ni kilhu che zedi Jehovah ni kepenyofa pili ge dola mu nye bu hi chali ge dola isi. Salah hari Israel renali je di su ko che zedio menyoli je. Jehovah nye ponyogo kepenyofa ni ki prakasha tuoi mi tunze mu me fitze kru ki zenu ni vol huli ge dio mu ko pili dio isi. Kepenyofa di kakashago poke me vigo ki get zagrobo puchaga verse haguna mohasana ba hanum ha pongugilie kepenyofa po di zetsali ro ja khanguli ge to po reward ha pu periesa po di zetsali ro ni go teja hai ge zagrobo ngudo ge so ha pu periesa ugo mi krnyogo ni go ki hu puri ha le connect limite unyonyo pe thagaza Ujakha suha sedi uki pushdi upethaya. Pabo ubuchele nabaro no hawa chusero njakra hawa senzo idi umotivate sekaza suhatsia. Kepat lesikino kepatham yogori ujakha hawa sedi uki pushdi uhageza suhatsia. Mori ukrom hatsia gaza migo business levi mori jigazo gono company gono ulie thomibu villianoro mori diezenu balinoro Ujakha su hasidi u motivate ya mohanu hai ge bongulie verse ponunu segi motivation by promise of reward ke pano fa ni po dieze tsegele mie po diogi thagele mie po me vigo po jakha ko ha pusha verse ponu ngo ke liye die khake sh isi the commandment. There you go English Bible mohosli ro the commandments idi plural form so haringula do. There you go verse ponungu kile de khaka shu igeze mese original ugo Hebrew mohosli ro de khaka shu the commandment ke su hase musasinu verse ponu tejo mu cha tha khaka shugo sugoli ro plural form nu su hapu bade there de khaka shu su hali ro original liro singular form nu puba mo how haliro verse pengunu ke verse pengunu gilie pet teseri Jehovah khilije ke cha dikha ke suha pubare Jehovah ugo ke penyofa Jehovah pozo munoe melu pete no fa pete se mun ke ko pete se Jehovah ke penyofa khito ke suha pubare mu tejo ko mu chatha khakesho hago haliro statutes and ordinances ke how verse ponungu gilie hago haliro chapter care kin yinunu care suru ki mosai thula ka sugo hapu ka ba suha lelevi kekla mon chapter care kin verse ponu pu ka Jehovah ni ponyo ko ke penyo fa ni bu ki jnu ni che ni vie che dodi khapi ni ka tsa ki jnu ni bu menyo di ze mor ka sho thejo mu aja ko ha isi sidi poe chapter care kin yinu care suru ka cho sugo pu vo sha Sala the commandment ketsa di khaka su liro upet tese ke panyo fa khemo so ketsa su hapu bade singular command to love God ke panyo fa ekidi bola how ha khashaga liro ugo verse kini nungula liro Jehovah nie ke panyo fa prili ke tola mo nie bur hi chali ke tola so that you will fear God ke panyo fa prigeja verse kini no the fear of God Potiga kra fear of God ke panafa prige ja ha pu ga ji mi che ga ja so ha le pe kra da ya deri ke panafa prige ja ugo Bible no mohasli ro pu ri ki ge ja bunu pu ga ba so ha le so mor so musuli ro ke panafa hudi po pelledi po die je chen ga ja so ha pu ba de po prige ja so ha li ro musala no ugo chapter 2 verse ke senuri ngu gile no Jehovah ke panafa pridio mu po lie chdio Fearing God is serving Him. You see, not being afraid of Him. Michigaza so hamudi poliye chagaza so hapuba. So same hasidia po teni nungugile Jehovah krike priye hasi bot dezo you see. Fearing God is the beginning of knowledge. Gaza so haripula.
Sesie juga pra dia dia ser ponung ngula kali Israel Jehovah Egypt me petsudi ma thoke ja chega se ngusha jiu themi ko Jehovah prilie mu po kitio mosa beleli isi. Fearing God is a result of seeing God's power. Kepen fe ke kongu ke shiginu po prige zo su haparia. Sela Jehovah prige ze po hu ge ze po deze chega ze mu po lichen ge ze ha haparia. Verse kini ngula gele mu niebu ri chali ke tio isi. Ri chali ke tio. How hali ro Judah mi lali ro Catholic ke wo nu li ro Catholic ke saunu resurrection concept how habamo. Siri hila sieda ke do concept how habamo lo. How hali ro Jisu tiginu Catholic ke sau tiu nu par ke la. Dari Judah mi lali ro Catholic ke wo tiu nu li ro ri cha ke sa how hali ro Vishur hodi Richalidi unyonyo utzunyo ngugasha suharinu Pugaba suharile libi Mori use uye kragele Hawaginuri Pugaba suhale libi Sla richalige to hawai Judami ko laliro Sigatsa shinunu ugwe Lelie Utzunyo Unyonyo Ngugasha Use uye kragele hawarinu Pugaba suhangulibi Verse nu salare Israel lernoliche sidi sugo chezegetyo menyolichi Mosai how tukashunu punun kiniba musuliro Israel migobu kepenofet dia hakoha sit tuligeto kepetha dia hakoha sit tuligeto la mukinniuliro ugobu diese cheligeto la Mosai punun haha Verse nu Jehovah ni ponyo ko ke benyo fe ni ki pragashtue mi tunza mu me fiza ke ku ke jnu ni vol huli do mu kropile do isi ke benyo fa diese chega chegi nu we ke benyo fe se gola khabi ga ba ki jnu vo chule ge do reward so hari pulasa salanu ke benyo fe ki di bola di haw ha khasga verse ponunu se agi mohsliro Kepenyo fa pili ke tola Israel mi kubu sesia ri chali ke tola mu kroli ke tola mu salanu kepenyo fa ke dageli Israel mi ko lali ro usiet ze hapogi ba musulio kepenyo fa die po khakashe zegeli so han ginur bizo ugo ha ha chezeli ro ri chali do mu tejanguli do mor kepenyo fa seu ugi vorda ke to so ha pusha ki krupet tenu Kelle hawa hasedi chathake zatho chile motion he mu chido ugo pette hawa hale ka sasari bin he iba we ke penyo fa di ko ze ke shiginu po krapri hichakele mu krokele theja baga ja hawa hase ki krunu ke pe thaya momoga ke puya momoga no mu a ke penyo fa di kha ke sho go chzeli ke to hawa hasedi ki ku chatha mu seya momoga ke penyo fa Diunu thagele pokeme vibat tugaza hawa ki krunu ke puya momoga ke penya fa dia zechegle ke penya fa prigile hawa sekeri thochegle mohanu pothe jaba gaza so hale thawe azemi bo chido gino hini kar chake baki poem dibo pusha poe pugaza pojoze kar sabadi poe pugaza hokibo temeni ke motsmo sho ke tirize ke seda yazo de ke penyo fa ni ke moet so wa sho to ke so ha pojoe po ki pushi mo poe so ha aki buba phake hu bo chozori ke penyo fa pili mo sho ke penyo fa se keri to ke za to mo sho ke so ha sedi kinu kiti kinu ke puya mo moga salanu chakiriu ke penyo fa dia zetsigele no pokeme vi ke ba ha ke pusa a godly family kenyoli ro a godly family prioritizes God's commands ke penyo fa dia kha go se ki kunu keria thochya musu ha sel huya kerioli ro pokeme vi go su ha se ke pe thaya ke penyo fa dia zetsigele no pothe jaga ba ha puya ha se ke puya kenyoli ro ki krunu ke penyo fa dia kha go se keria thochya mu ha sel huya verse dia mu pengun ngo clear renali che hari Israel Jehovah ugo ke penyo fa Jehovah pozo
Munoe melu petese, nofa petese, mun ke ko petese, Jehovah in ke penyofa credio. Ke penyofa pozo ke tsa ha pulasha mosai mo ke thodino ha ngulie. Ke penyofa ke kri pori rashol ho mo ke penyofa por bi rashol mo ke tsa pulasha. Juda milali ro passage how chapter suru verse dienunu thefa how ha se ugo ti son he ka cha po chya mo holi ro verse dienunu thefa ki nguli do Orthodox Jews observant Jews ko li ro how ha sidi daily prayer cha ki se how ha ba prayer mo theva tie ba how ha prayer ka cha how ha mo how ka cha how ha se shema isia mo earnly che hari Israel verse dienunu ki li how ha li ro here earnly che ka dia holi ro shema ka dia how nguli mo shema how ha sidi Israel mi ko ka cha se deu chia mo ka cha title shema ka dia how ha se ya mo kin pu ka so mi di pet sedil hubaya ga juda mili ro ti son hie ki se theva ke cha how ha se go ke cha sedi prayer she mo shema ke cha ho ha po chao mo hosli ro mi poe ha po diezet se ke lem hoza pu ga bao sile mo sho se sia su sile ga to e ren me nyo se mo sho mo ren me nyo ga se su e shema su hanu parba ren me nyo ga se gi no sile sit tu ge le gi no diezet se le I parba sala shema ha se po se de ke se ga za po cha su no parba ke penyofa die ke pu kernunu ke krunu ke hubori unyo gori mori ke krue ke zedi menyo di ke penyofa diarna ga suha selia momoshi athozo wa ke krunu ha hatsare seya unyo go evening devotion ti padaro uzi ke chachada ya ke chachado ho ke thodi phodo ho idaro ularo tolerate samo so ga tiu de ni gori sibaya mokishi Deri hanungu ke liye menyo di earnly more so mo sit tuli more so gaza shema gaza dia su hangule ato akikrunu tejeyo bor ka dia ato azakat saba ego nichugi afaliro ki soja gaze ke thodi prodi ke chacha gaza su emphasize si ya mo ego hokibo ungi ga bagi mori hakikri watsin badaro mori TV program bo fe badaro uno se badaya mo kachacha dori ke kesro ashizen hichu tholiro shortest prayer on earth utsalit ke idi sigeza di bopuya hego su hapudi ke krevaya unu sedi ke thodi pragaza ke thatsa gaza su hapoti chidaglo unu sedi fega ba ni go struggle su haze ke sia mu moshi di azu su haze ke sevo mochi ke sia bazo un ke pano fa diarna gaza nu unu segada sigese hile mogada su ha ke hubo giri baya deri shema hanu pugasha di hawalio menyo di attentivity ke pono fa diarna ga su hapu wade sit tulia do di erna ga ba su hapu wade sala communication no ahazri pusa de ahazri di ha ga so pusa some people listen to reply but we should listen to understand ke fesi ga no si ga so baya mo ke pono fa diarna ga so no hoki boro we unu sebada ya deri sit tuli dodi ernali morsho ndu SOBF class ye utsu premier fo bohini ke zedi class ye ki kruje ka tsaba mo poe pugaza poke ki krunus testimony bo se kaza gaba poe SOBF no vodi sikile ha ko sela vodi ki kru ke zedi thava ke chatsa ga tiu no se kaza sa yashe mo kaza ke bagi poti gro bono ki kru ke ze ka chaga no su selera ya mo su seleri Bible je ko hakipudi debate reach sabada ya gaza unyo zeri debate reach sabada ya she asur na gaza gi simorson he gaza so hari lever hoki bor chris sedi ke thodi pragaza se ke patha gaza mori se ka chacha gaza no chris sedi poti se wa ya de ke thodi pragaza ugo shema pu ga ba wa men nyo di earnestly ke puso mo so gaza so ha mulie verse dienu Jehovah ugo ke penyo fa Jehovah pozo gaza so ha pulasha Jehovah pozo mu po primo so gaza so hapula sa ugo Israel mi go jes si bazo raya nu to gaza tiu no wilderness nu to gaza tiu no Israel mi ko e ke penofa dizenu thali mu gada
chỉ đi tê ho cái kri rồi số là cái ta chỉ cái giờ xí ba bal rồi số là cái ta Asherot cái giờ tê ho bỏ số là cái ta tê ho cái kri phá là cái ta chỉ cái giờ ngu deri hanu hapo pula cái sự hali ro Jehovah u ko cái penyo phật Jehovah bozo the Lord is one cái penyo phật bo mu por bi cái sự ha pusha mo ha mi krunyo ko la po chani sen he ke kla mon chi tiu nu ugo unyo ke lu mo so she pop culture celebrity culture ha ko ha mori fantasy world movies ko mo ho ke ki fantasy world ha ko ha mori u role model levi mori ugo YouTube social media mori game application ke kri ke cha ha ko ha city we ha ko ha bunu u ho chaba ga da u shtaba ga da ti bono ba u ke lunuri ha hangu u ke kunuri ha hangu ba zo deri mosai city Israel mi ko kipu ka sa ke penyo fe pozo Jehovah er bizo ga za ha reminds la ka sa ha po tandi we mu ke ki kunu ha ke pulala mo son he ke chu sui se je do le ka sala se ke penyo fe Jehovah pozo po chai ti son he u ko la li ro ti son he po ti se di ke penyo fe pozo ga za por bizo ga za ha se unyo ki pulala mo so ga za so ha mulia me po ga za the problem with today's children is not just the presence of evil influence in the world but it is the absence of emotional and spiritual strength in the home you see si tiu nu junyo me ko problem uli ro ki junu ke shozo ka mo ki krunu ropfu ki za mu thenu nu uchet ke thepfu ga cha ba mo ga da su hala zo ga so pusha ha ke si mi boy pusha mo ha hari le ke so se bon he me krunyo ko ke pen ho fa diu mu po kinu ke vor chata ko se unyo nyo me zeu me ke meti so mo so bi ba ga da so hari le ka sa ke we need to build strong foundations for our kids by teaching them to fear God. Parental neglect is the primary force promoting today's disturbed child. Isi psychologist mi bode. Ukrunyo ko unyo la umeseo chisem limo katala chin hichuno ko bu ke verbade isi. Lesaki gonori hawa nguya muke pathami pete kheri hawa peleya hawa puya. Hichuno mi yobo lesaki no vabo no le motodi pojo pokele kribadaro kinum habo ke krabagada no poe sibagada suha ke pathami ko pupuya. Mu unyo petagasa unyo bu ke penofa prigile situgile hawa umesewe jido ke thodino hawa puya unyo satabi Jehovah mohsigile hawa ugo petejawe verse pengunu munoe melu petese nofa petese mun ke ko petese Jehovah ke penyofa credo isi petese ke penyofa credo ke je diawa mohsliro love ahab ke je diawa liro ugo ke penofa credo ke khie hawa kirip podie po chau su ko ba so angule ke khie hawa liro ma poe ke thot tu ke je suha sidi suha mengu ke liye suha pubashe ahab ke je die uliro ma poe ke thot tu zo ke je suha si tulidi suha mengu ke liye suha pubashe mo hanungu ke liye melu petese isi lebab melu pette lebab ke je dia hawa ngule mo hawliro themie po chege sunu pettiu mecho pubashe the core of a person's being ke je hawa puba lebab ke je mo su se di ke pano fa krimo so ke je u pettiu mecho se di ke pano fa krimo so ke je se sie with all your soul no fa petese nepes ke je dia hawa hasela ibi medinuliro mo hawliro themie pettiu e po ke je lano Greek mieliro Temo krimu rofu krige so hapeleya de judami liro petiu pozo gaza ke penofet sega sa petiu pozo gaza so hapele the whole person musuha bugaba musuha se the whole person so ha se di ke penofet krimo so gaza so ha bugaba so haringulie se sie verse pengu ngula geli nke ko petese isi
melt cái gì địa su hangulie ibri me địa melt with all your might melt cái gì hao haliro hinungulia cái gì utsu mo kapi utsu cái gì su pet tiêu bu ba de physical strength power jadi ut talents ko haprogo su ko bu ba de ma ko ha sedi ke peno fa khile mo so cái gì su ha bu ka ba ngulie sala cha ke nyu u ka penyo fa di kha ka so ko se ki kunu kere thoughts ke liye se lukasha the priority of living out God's commands and loving God, teaching our children to love God with our entire being. So hanguli we. So mutelauli ro kepenyo fa die khakasho ko sepet thaya. A godly family teaches God's word without compromise. Krewa modi kepenyo fa die so ha se kikunu pe thaya. Verse sorunu tefa ki ngugile athien ki die khakasho ko pie melunu to do no petse nyonyo petadio mu no kinu bari zuri chanu teori zuri mu series ko je putyo zotyo no as si cheketo la so ko pie njiegi kefetyo mu so ko pie hinye donu ti care zo chutyo no so ko tu pie ngi kha chogi mu chare ko gi shityo esi kepenyo fa dia kha so ko se ki kunu unyonyo ko kim hedi petadoga how can we teach God's word in the family, in the home? Verse Ronunguli, Atien ki di kakashokopi, melunu tio isi. Melunu akin pusha de. The core of your being, yepo, popetu metro pugaba, so hangusha de. Salano, kepenofa, dia kakashoko, senu ukelhu, unu metro no tsugeli. Musu haginu kepenofa dia pet thanaga zameng musu hari parya u melunu bakelie so haginu parya u melunu bagamomie we u melunu bagamomie sedi me kekrimi ko poki pusaga to nunu suha parlia mo habo unun moro unu ba moro so ha sedi kekrimi bo hasaga to petasaga to so ha unun so ha parlia mo deri hanu verse no puga ba unu u melunu khaba kele ginu nunu so ha unyonyo pe thasa mo so gazan no hasu ha parlia a theje was it taket salas na de za ho yoga dagi guhati nu catholic priest me bo ke here of city seminar bo khasa mo poli ro phasi segaza themye bo mo poli ro linguist me bo de south indian me bo vor ke here college ponu po college ko ponu po seminary khasa mo ponun ke za thobole por language preserved some so gaza ukra dia ha preserve sali more so kaza so ha punun ka za tho mu so ha sepwe research se mu so ha semi ki putu ya mu poe vodi ha kya seminar bonu poti se mu seminar so ha no pu ga so go sa seri se ka saga so go kraba pose ka chamo deri pose ka chaga bati no poe ukru fatsa die ha preserve some so kaza so ha poe pusa mu poe research sa sebadi poe how ha puba mu how ha se pataba u indigenous language how ha preserve sale more so mu how ha se unyo pe thale more so ha se pugishno mu mi ke kras ha puba ya zo de poliropo arguments ha ponu to sia ga za ponu no ke thoba ga la poe argument go pugashno u ha se u cha se mu akinu mi ni zuri po die so go harness di henye to henye fa ka sa seba mu poe pugaza gizu mohosili or seye ki rapo u die preserve selishi u indigenous language preserve sekelego vir krabazo progress sabazo gaza poe po argument rosu musu sever kazasa pu gaza se make kaleva a teja wa ki bola pu bada gali ro hapo unun hapo sit tulidi unnu badarosu hase unun tsri semi ke krimeri halia mu chapters verse no puga ba ho haliro melunu to leji isi u melunu to liro sununu posedde tsele di we u nyonyo ki pu somo kaza nunu so ha parlia a tien di khaka so ko pie melunu to isi salano atholeba we cannot give our children what does not occupy our heart unnu bagamo bo sedi unnu no pet ki pushle to se pet thasle to so ha parlia res seso to musu kim hidi chudoga
liro learning to keep God's word in our own hearts. Me krono chaga sa kepto dio kepno fe dio bunu utho gi bagele so haginu parya. Salano verse 10 no pet seri nyonyo pet thado isi pet thado sanan kesa dihaw hase pet thado mo hawaliro 테스서 버시디 임하보 게스가서 시디 하보 투가서 수하부 바시 테스서 버시디 게치보노 게스서 시디 임하보 투가서 뭐 운ኞ뇨 베타가서 게토 디에시디 운ኞ뇨 베타가서 심히모서 자자디 게스서 시디 자달레겐 자가서 마크 수부 바라모서 가서 수하부 바시 티치케 크라보가다기 히고 아파기 테제보 부버가바 수하르크라바 higo garisia ka zami driver mi po pu ga za ponyo mi kinye baya po muslim mi mu ponyo mi kinye baya po pu ga za ti son he kisern na ponyo ni bu po les si mo ga za la ponyo ni bu no tuition no va je mu tuition so hali ro les skilla u education la mo di u quranu si le ga la u ke thodi u si le ga la u sacred scripture ha si le ga la ti son he ponyo ni bu tuition no voyage kisern na 섬에 CD 패치 세도래 뭐 대제수하 기쁘가시기 우토우 파카 살아봐 왜 미크로노초디 운연유부 깨토 디에시리 모르서가서 눈누소하 우기 바디 파야 모모가 verse 10년우 너 인기노 바리 주리 찬우토리 즈주리 뭐 시리스고 제부조죠 포티페 테누 하우하 세 부바 모셔가서 세우조서 모셔가서 수하 게 부시대 부티 잡아대슬라 포텔라 쳐봐도 verse 10는 찬우 교리 이시 뭐 verse 10는 노에 자치 책에도 골라 스고피에 인지기 캐브디오 무스고피에 미니에 도누 인티 케어 조스디오 주다 밀리로 verse 하와 literally 하와 practice 와야 네 인지기 캐브디오도 뭐 미니에 도누 인티 키눈으로 조스디오 이시 개편어프 디오시디 Jewish practice nuliro phylacteries igeza bobaya tefillin igeza mo hawaliro box leather box ke tsuyo bo sedi ke tsuyo bonu ke thodi hago ha thuli di sedi utsunu phafya se u visa de ubunuri phafdo ya musu ha khelala di pragaza su hatsya mu juda milaliro hawa verse hawa literally practice tsagaza su hade mo hawa pet sedi practice wade mo ugolaliro sizomorivi mo sigaza su hapuzo bamo They have no principle, but bagazo liro. Hakeu, hubo. I kiri bochadi anyobu keto desili viga keto nunu so haseri. Uki kru tekekile so hapubade. Salano hanu pochao liro, ugla pochao liro. Do everything possible. Find every means possible to teach the word of God to our children. So hapubade way. Adrian Rogers gets a boy, Pugaza Potelano. God intends that the first school, the first seminary, and the first university is to be the home, you see. Kapanafa Madoliro, the Siki carrier toe, seminary carrier toe, university carrier toe, Kikunu no more shock as a pusher. Mu, Ogo, Timothy can new po, Penguno pole, Timothy Kipudi, Potzeu, or Kradipo Kipudi. Nke pele rir kraba isi pole Timothy ki pugaza nke pele su tieza ntsava lowi mu njo iwuniki unyen nu ke to ke peleo mu ke pele su nu to gaza asiba isi pole pugaza po tsava gi nu ki be po jo gi nu ki be Timothy gi vorgaza su halana Timothy e sier mi po chigele pole su hase ja puchasa Jasego, Pulas di Potelacilido, Capanyofa Cricket Grue, Geriu, Capanofa Diacasoko, Pochau Muko Pokeme Vigo, Cilia, Musekapuya, Genio Liro, Capanofa Diacasoko, Seki Kunu, Geria Tochia, Muselhuya, Seu Motelao Liro, Capanyofa Diacasoko, Se, Siligivi Petinu, Petaya, Capanyofa Bujasadi, Theodore, Podie, Capugile, Pomho, Cassidy, Ugo, Mipopogazabu, Podizia, Saliatina.
abun di krezoliche di ko se do je liro rayanu kolitio zali kukris sedi me fa pengu ubte se talidi seli dame zali kukris sedi me fa pengu die des ye poke mieso pu pies ye puike ba te mie ke hu pori sanu uyani prelievi die ki je hama kere krupie ke je ke ye te mie ke hu pori sanu pa ke vi nulievi die des ye fake pienso vas ye croi ke ba reve mie chata ke toso uko chazie lie ya die ren ye po ke miezo su ku ke ya pozo uke lu petes use re ya nu kolietio abun die cre solice abu sufa solie abu pore kevi copie ocepes liece die copie arăniece di obute fulie die cose doceliero rayanu colietio telanu ke zedi utsu banunu vapo metseke chatsli tsli dome ugo ke to diarnus de ke pano fat diarnus demo potela chagda moza vapo pette ke zedi uk khaka sabe ke penyo fat chagasa mo kidi boy rinunu ke pano fa nusasi su haledi uk khaka salabie ke pano fat chigele tibo ba phe dome ke ze ke chatsli dome ke to ni pu jehova pe ziewe ni pu hego chi do poti ni pu haw hazedi hego bu poti haw hasedi ke to dienu chata ka saringula ke lam pe ziwe je do ni pu hego ke zedi ohi ke kri ke zunu no shok vo no hego me popo ke zubu ni pu ke pele ki kru kim hedil husumor shoshi ke pele ki kru kim hedi ni pu he husumor sho mo se thasumor shoshi no se pe thaka salam pe ziwe ni pu him ha ke karn se de ni pu he sel husu ke to we ni pu he ke ko zwe je do he ren ke lim he di ni pu he mi popo ka zabu no ni pu ke pelle ki kruchas se chdi husu le gi vi no he ha ke sim he di he bu ren ke le ko se pe wa mo di se ke me to wa mo di he bu sel husu le gi vi he cross je ni pu no ndie kha ka so ko se di po chao mo po ke me vi ha he bu ni he ke kru ke pu le gi vi ni pu mo si tu le gi vi no hi mo bo zo cross je ndie kha ka so ko se di ki kru no ke riet tho chle gi vi mo he pe te se di nkhe le gi vi no jabe che do mi krno chdi vor ga ba mi po po ga zi shri khola sa mor che ga sala sa che ni pu no ke ko the jam ha si se he se di he bu kim he di ndie kha ka so ko se di he ki kru no pe tha sle vi shi no ha si mu cha thari se he mi po po ga zi se che go che do he ko ndie ne ke lim he di hula pigezono ni pu hebu no chazeli gi ke kothe jase he je jehova bu japie nye chले mo nye ze baliche jehova bu po zipie nye va pe zilie mo nye khie ningu me je ke le uche jehova bu po zipie nye mo holie mo nu ne pie nye che ke le uche po nyo mo ke masar fu zanu chasia amen